Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro ginigilong ki khubor bamda kasni. Katanat District Council Affairs jong ka sarkar jila menta kasni ka khatndai trek ujliu arhajar arpsau klathau da ka committee ka ban clear do ba po lingdo kum usong knor obadairu umantri jong katanat social welfare jong ka sarkar jila ban thau ki kendon ki ban trekam ha baro ka we ka jila ha Meghalaya. Kani kanong khamtam e ki scheduled area ki bahap hapo uput usam jaga Jaintia Hills Autonomous District Council bat ka Garo Hills Autonomous District Council ki bampadan Satya ya ka Lineage Act kumbadon ka Khasi Hills Autonomous District Council. Ya ka ala pelongan da ka Khasi Hills Autonomous District Social Custom of Lineage Act 1997. Ha kajinya kran ba kinong thok khubor ba polling do uloong ba kajing pelong ya kani kajinya lang ha kani kasngi kalong ban ya kran halor ki kinram ki balami na kajing I scheduled tribe certificate ka clan certificate ba ka tribe certificate uloong ru ba ka Garo Hills Autonomous District Council kaladon ha ka linti ban penkre ya ka draft jong ka bill ka ba ya day ba ki tribe certificate kat ba ka Jaintia Hills Autonomous District Council kapat shem ladon ka nuk kajing penkre ya ka draft jong ka ne ka bill. Oba alingdo ula pentip ru bahagani ka committee on kentup lang ru ya kinong mikmat na ka Khasi Jaintia bat Garo Hills Autonomous District Council. Meeting mentara sini kedai ke bala hot level tong sebut menteri rapat lepas itu ya ke DCA dah ke jenmut ke jitu tong meeting kalau ba buat ki mat ki ba program ke jengai bat isu tong ST certificate land certificate, the tribe certificate. Dia kedan ke Lineage Act, jong ke THABC, kedai sepak kedai penyok, kaba dia tunggu ketua order jong ke Social Welfare Department, ya kaba hadirin na ala syuti yang kita tenat, bila dia paling ring no itu. Dia kaba sak anda belum ba kani ke kamu ke beri ba di ST certificate, tribe certificate, clan certificate. Kalau relevan dengan benda setiap orang kawin di ni arti di district council ke GHADC Garo Hills di dan benda stage bagi dan draft ya ke bill ke jongki bagi day bagi track certificate ke GHADC pada tempat dan buat ke draft di benda sini lah Rival Constitute ya committee yang chairman menteri jong social welfare buat kebandan ru ya ke representation nak nilai di district council nanti follow department ke DC di kajing tu jong kini ke committee kalau ban tahu ya ke an dan ke guidelines di ban long applicable throughout berok mereka jalan Meghalaya dewan cover lang ya arti di ADC sebab 4 cover dan juga office memorandum social welfare department di hari ini kuasa minta tolong bagi shim ya written suggestions lani drafts to be up to the district council but ini kata bisa song dekat niga numbers kita just what on to try to make any exclusive New York na dapat jalan New York jadi sporting kan kembalong mentar don pilih bah don ke Lineage Act don ke EHADC kebai day tambah ini KPS ki balong dog ke bagi atatin lagi dia kilo entitled yang banyo ya ka ST certificate ki ya kat pun provision dog ya dia cak lais pak dan penyo ke nrei namar ba ke dia ke kam ke ST certificate ka ya ki bay lipat ki sebut pun isu jog jingo kami jam mano day ki tribal komentator dia ngilak penong hamia deka pada bagi lang yakni areas barok kecil areas barok yang pasti untuk ini likely di district council. Di sini menyo engcing ajeng joki ingin salah kan sampai politik. Ya,